moina kathoi di asibu dugi neba ahing bugi nateba Japanese ka am sathi ka da ahing bo tokthokro asibu bo ki mapunsi kathokbo ngame land sector officer ni tolob double handoi ni promotion ka doi ni kuina kaina ka nupi ngang mo pang na doi ni loina ma kaimbo khanbi deba for the dead bodies of the Japanese ai ki Japanese prajabu ko ang sabi abo adagi nangi langjana sabi abo ka na khalleba akhogi word konga hondo chela thwa es ture ko nangaro konga hondo chela ko mala ko pion ga yum salo na that is sacrificing ya moange ko aduna aina haizari se sacrificing at the cost of your life sometimes sino worry gi wani aduga business tadi ai to go potu tadi sacrifice to boy di paisa yaudre thabuk to buduna teba but aina mingon da pining service tu kita makta aina to da pot me am ka thok duneba ai ki company si phana banga si je thau me am leiba ado ai ki program am su lei dating am su leiba dating nu ka thok ta re da nai neba for the sake of the company sacrifice da duneba sacrifice ne na sage thok me am to paisa lo nu ga bi le te adu de dai du yo da bhaina dre ko adai yam calculative gadabni paisa phasan tangadam ai sai ho dai duni paisa kanna tangadam nongui manung da paisa talo do suyade sigi wakhalon ji manipur gi mi loi le rakandana ano manipur ma soidina une akhona boti yu thori se paisa le tabe natro akhona bottle sing ma piu sing ho piu na manting na do ko paisa le tabe natro aina aw yu le thang mati mati mana ka usatu no paisa jo ko bai le di ma ngone lo jo ja thadani mi du da to boss dum chumne natra aduna is very important ko ade amum se bada ka professionalism and a strong work ethics sege skill gi manung da yawa sagi professionalism da aina so hajar ka hoige aina tawriba thabak to aduda khara hena atopa something different khara hena atopa tongan ba ma piba ngamaba adugi tongan ba test ma piba ngamaba adu warga de yare nai hajaidana say suppose china na jar hanjale jate deba prithvi ki kathen da makhet loyo leba china gi makhet sina ai nga sa ju lepe torch light su yaure moi makhet dum sin le tra adagi chumna gi torch light su ngale phat tor ga wanga ju dum speaker ga yaurga adum microphone woi na tra adu dum sin le that is sanari ba tonari ba pot me am da mongon da something different me yauri ba adugi skill ma mana sagi puthori ba adu leibaduna because of that magi pot singdugi magi tawjari ba thabak tugi profession da professional way haine ba badminton sanabata or football sanabata or so adugi potu da thawai lupsan mangi dana mayam ga mana dra mana hendna sum lega diba professional way sanarabni haine yam naksin nagraba magi potu ga ai potu da natana tai khandraba mai toba aduga oral and written communication skills si jo mane habdi ibne pabne ibne wangang bne any language ko koi channel language da phajana ngang ba convincing ngang ngamba adu phajana ai ba piraga ai ba pibagi skill do ibisu bira ni ko ibi ama yemi leba english or maitero no ramo or manipuri or magi ibagi presentation jidana thaina di chithi da mi hanjan masa unna bada pakang lai sabi yana da do ai yumna sala chithi ne gi halaga chithi du pa bade kaptana yai hai ni gi ha di chithi bi yam nek ne ko ai ju yam ilam ni lai kai lai sabi da lupa ni ni pi ko kai ek lupa ni angam lai adu pi di chithi ma dum ire forget me not kan ko chithi ina ba je do asani oja wai khang ne yam maru ne yam da popular ne forget me not asangom ne adu chithi na as wai ota jina paja ba sin na jane pomi na ga legi ja ta san ne je kanom da ga do we ma da bi da ya hu do ari tangzabi uri tangzabi uri iho sane ga na
yetchage punchi pamen nangonda asida siga haiba jodi pasa hekalini ado thai je Nobel ari us pa direction je kari phajaba praman pandai yaw ya simpa panam puram bane ado thai de mai torame that is because of ngasagi wahiduna maramoidana yariba response story me amse magi writing skill duna ne aduna di company ma run to boda business ma run to boda aiga collaborate to boda bhai le there are so many collaboration changi there are so many communication with others ko mayam changi investor mayam wari sab changi apao entrepreneurship ka samna ra changi because there is entrepreneurship is not only the state in Touraga, it should be national level, the international level, the global entrepreneurship ko wera poka di luwe na global entrepreneurship ko wera de global investment में हम लोग बैंक में आके सालों को यार ही नहीं किलो बारी the लोग यार कोई शायद लोन लोगों ने लाख तरा को करोड़ लाख एक का दिन नते दिन सीधे in terms of crore thousand crores लोग यार ही नहीं सेंडो का जी 1% खत्म हो गया कना खंगनी रिजर्व बैंक को तो पुलत थम चलेगा रिजर्व बैंक दे 9% लोग दे 8% तो मधी एस करोड़ में आप लोग थरगा का कई मोग तो दिन फाजन इन्वेस्ट हो गया नहीं but it should be based on status of the organization का अदो कोई नमूने है बगी लेते मणिपुर मचा बिलियनियर वे भी यारो है बगी लेते का आई सो इधर मकी बिलियनियर में आमा सोंग थोड़ा कदर इनका लेगा कहीं ना अखोई अंगांग सिंह जंगा सी जारम तो रेबा अखोई अंगांग जारम तो रेबा ऑफिस की कई था भाई अंगांग कहीं अदू मचे क्या तरोत्रे बजे आई मोंडे नुंदांग में तो पुंग निपार मतुन लाइव टेलीफोन में आमसे तो वही साइज आईएस ऑफिसर हो गया है बक्ते आउटे entrepreneurship की business की वाली कहते हैं साफ हो रही है आई नुंगाई मंगी तुम भी आते हैं मुझे आउट नुंगाई मंगी तो ना का अखोई अंगांग में हम स्माइना से बेस में तंग तो बदने चाइना जापान शांति चौखल लगा अखोई के तो वही चौखल दो इनो चंद्रा यंगने से सिंगापुर महीने बा नोपोक तो रही से ममांग लेका थंबान साले थंबान आते सकले जे कोई मुझुम चाव इनखल ने अने पाई पुजिन लाओ कोई मुझु थंबान जुलो साले इसाजा लाओ चसी लाओ हाय जे मांग थाव हाय जे now this is the age of that parent इपाई पुना खुद समग पुरम बदो ममांग लेका थंबान साले कोई मुने ले खराबा लाओ चसी लाओ इसाजा मांग थारो हाय जे होजी से मांग थार चत मतम दि योराबने योरेबा खंगेबा कोई थंबाल साले कोई मु इले गाज लोइनबा सिगुम मतमदा फाइथो लाइक काने थोलपसिदि लाइन पीबुगुम निमिसर असिमने this is the gift of the God and given from the heaven also ai de khoi gi ipa ipu maite gi phamdo wadagi de khoi gi maichou ge du ur yam nuai am dum mal nuai da sai su jing hore dna thabak se british ki dmaina minai hoide da office ta inaram bado akhoi gi pon me am ju uba hore dna ga heavy gi sapon noel laga bu pithvi gi mi ngau de wai te ge wow gidra pon ge hanubi me haine ni iru jatna heavy te bi ni haine ge kang mang ba heavy me kang mang ba akhoi no mang kha me ha अरेदी चिंग सिदा मांग इबा अखोई चा लोबे बा kai chawd अखोई shampoo ga semo ya ba yam do sangbai ga as ai di ko ching da chala ura ga o khum kam ning jan sai hundras da sa la kanga ta da khoi me am sin nong da kem khami pon te ba ko sebo kya long ne ba ni ba cha me am se अरे वहाँ पा लून तो वजह लुपा लाख मंगा पी घर में पुलिस लोग थोगा मुजाफिर लोग थोगा नंगल जित नंबर 25 का थार का हुई तुम चीलिंग असे कौन है जे अरे मोइना अदु चेन बदो अदु दा इना कलक पेट बगी नते बा याम साथी ने नुसी बा पोखरे बा केदा थबक से सुई ले तबदोंना याम वाना मवा पाजिना ngang सिमिनाय वेंदे कन होनबदो नोंमै जर्मन की म्यूजियम दा तुंगी नहा में हमने उहरोए दना म्यूजियम दा फजना थमीबो नोंमै जिंदो अंगांग के पाहल लगा तरा लुपा तरा नी ले और सोम दे लबुक तना फोंग तंग लोक खरगा दुम लबुक दु तुम ले नबा लबुक दुदा नंगी करीबा हाइजाम पे तो
strawberry du thar di ha strawberry du su ju wan na ma khong da plastic pa na ha pa ga charong charong ngak sang na mun bu lei bu la pa ka ti em pi ga tara mu ke ma tak tak kak sera pora ga na tara mu tu pek ma sa thok tor ga lupa san yang khain la hor di nong mu de lupa lising yang khain mu ti kong kom yo nu ma le ba ha ju bhagra ba sa ba akhoi da di silap silap to ko ai di am sa ba adu thaba angang sing angur thaba angang se yam pore thile yam na atei ga mande thum de ba akhoi jin sil khara kuira de thumi adu jo khoi gi pose manipur gi pose loi tongan mani ko haira ka gi loi woi gira loi tongan bani sing food value je tin wang jan adu na aina khan bada adu gu angang me akhoi na hojik se sembam changi haba adegi kaksing daga toy do angur do sukta wang bado adu mapu do loi helani ha adu kg wol ma no mudi wol kyam yame angur du mo khong le jo to me am yon yai dina adagi di as am sai dai di akoi lei awa ta bi sang do wa ga pan pan le da as lo jing le yang sing de hingol ja hang le bse to kum dara wari san ne awa ta bi thau ko ga na tha ba mani ju yor mi mathang sai de ga chabu da aya mana tha de adai thang ga ba aso ya le bse nganu le bam te de imphal manu ga ju ni ha se ikai thabi ga tha de ha ikai thabi su da sangi mari khak lona ga lupa kun kun ada sing le ba khoi gi kenam yam se thang ba yam se plastic lili ga da mang ba hun jan ba du mang ina si jati ji nei ga hat ka dam nei ga better nei ga ado ngasi di ado makeup ti thole this is awakening hole ba hora amina nuai ra ne ba se noi mak phaito life mak le ju hora ini na pandung yong na chat na babu phamaga sum le gadra le phaju na te na se khong thang ba hori dana first step is very much important in order to attain the goal asum bane ado lei re dana yam nuai ba pot da noi di lai na ai bo bai da nuai noi di khang de mapu ni nuai ta ba khang de ko ai di on to de nuai ja